ngokuphilisa uxolelana Khumbul'ekhaya 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 Ubusha abantu abaningi manganikela noma ngani ukuzithola bebasha njalo abanye baze bathi kugugu othandayo angiyazi mina imfihlo yobusha abangunaphakade kodwa ngikwazi ukuthi ubusha abuphathelene neze neminyaka nje kuphela phela enye imfihlo yobusha ilele kuzivuseleleni njalo ekufundeni izinto ezintsha mihla namalanga ukuba nalabo esibathandayo ikakhulukazi umndeni. Siyakwamukela ke enyangeni yentsha mbukeli nanka amazibela endaba esikuphathele zona kusihlwa. Sibaka Sambo. Sonzela mntwana wakho. Ngiyakubona. Ngiyanibona. Buya. Mntwana wami. Mututa. Nokupa ubutsa nka mthola ntate Josaya mo. Limatlela. Ona ka lebitso ke kutlwano offense. Wa utlile di camera. Ke bona ba nthusitseng wa fihle mo. Ase Khumbul'ekhaya. Ke yona. Hawu. Heban. Wa tlale Khumbul'ekhaya wena. Umama uEni Sambo wasePinari eMpumalanga unesifiso sokuphinda ahlangane nomfowabo aseloku bamgcina ngonyaka 85. Asihlangane naye sizizwele udaba lwakhe kabanzi. Ngime ngasambo. Ngihlala ePinari kaDanshi, ngenzele kaMashele. Ngibhalele Khumbul'ekhaya ukuthi bangifundise ubhuti wami. Sihlukane kudzala kakhulu. Iminyaka ngisayade ngoba bekahlala ekhaya mina ngihlala la ngenzile mina la ekhaya lami ngame la. Bekahlala eGoba. Wahamba lekhasi kwakho waSporo sekusuke ngoMatpoti seSwazini. Wahamba ngemsebenzi. Bekahamba abuye kwafike lapho akasabuyi asiseva ukuthi bakhona labambonile sekubinzile du kushone babe kwashona make kwaphela umndeni sola asimati ukuthi yena washona kuphi siva buhlungu kakhulu ngaye ngoba ngiyamlama mina enebantu abami abamati ngiyabatshela ukuthi kunabhuti wami lolahlekile bayangibuda ukuthi make kanzi malume lo usho wena uyovela nini ngithi angathi kuthi ekhaya bamendani lokamgwadisa angathi besiphila kahle ekhaya kakhulu bekuna kubambisana bekunokuvana futhi manje ngoba baba uhambile makuhambile igebhe seyivulekile siyamdzinga siyafuna ukuthi sihlale naye ungakhanza ukuthi asisimhlambe la kahleli khona akaphilanga kahle akanambilo lo right mhlamba akasathi ukuthi utota kanjani kithi siyamgona nyalo make bekava buhlungu kakhulu bekasina kamcabangile akhali ngithi manje make kwende njani athi nangibona uchamuka ngathi ngangibona bhuti wakhe Lucas achamuka kusho ukuthi bekunelipheni uhamba akhuluma ngaye kakhulu sangadi indlela ukuthi singamthola njani kuba nemndeni phelele kuhle kakhulu kuhle lo bhuti wami bekangithanza kakhulu nangamthola ngajabula kabi ukuthi mhlambe la kakhona wakhile angifuna suke ekhala ngifuna sambelana nami ngiye kakhe naye edela kabantu abambamati angakwenda lokho ukuthi akananzama nasi mara nasengifikile njengalo ngifika ngikhuluma nawe so ukuthi awushabalala njengemanda achitheka phansi sekufike mina ngakubo phela bengadati letinto leti ngibona ngithi mina nikwenda ngemagic nangibone Khumbul'ekhaya balanze bantu lena le ukuthi ya nabakhala la ngikhale nami la ngibona labathola imindeni yabo la TV ngikhale ngihlale ngiyakuthanza ukubukela Khumbul'ekhaya bengikhala nangibona bagona na ubhuti asho lokumlimatile mina ngasusa ngilo nami ngilongifuna ngona kubhuti wami akhulume naye ukuthi mina ekhaya sesi ngakwatisa ngiloko naloko nesengithi handlula Sambo dlula mntwana make sesifikile ayiphali phela bayile bhuti lolo la endlini emntwana nami
bayile ehlazatshe ngoba seva basuse ehlazatshe baya bafuna bahamba 2 days abazange bathole lutho bangafika basitshele ukuthi washona la samgqwaba into khona kwehlisa umoya la siyaphuma na bhuti siyahamba somfuna ubhuti Lucas singamthola singajabula kakhulu siyamfuna ukuthi siphile naye njengemndeni wethu Singena indlela esuka ePinari eMpumalanga Mbukeli noEni silibhekise eBergville kwaZulu Natal lapho sithole khona umkhondo ngomfowabo. Mina nobhuti wami nasikhuluma sithi ngathi singamthola phila noma singamthola mhlambe bathi hayi besihlala naye kwendeke so konke sitawumukela tolo sibhutene kulala solo sikhuluma nalenzawo sifuna kubuyela emuva kube impendulo siphethe lesitokhona kusesitshele lo mndeni ngoba solo udidekile nawo uyabuva buhlungu kusekutheni enasiyadi lenzawo ukuthi sitawuhamba sibheke kuphi singamfuna kanjani kakhulu akhulekela sanibonani sanibonani sina sibaka sambo sonzela mntwana baba ngiyanibona ebhuti ha mntwana wamaki madoda ngiyanibona baba isikhathi lesi kangaka sonzela hawu njani na ngimsonge ebhuti imbuli njani wena ngiyaphila baba phela thina siyakulama nje uyakwazi aphume kancane ha bhuti ninjani impilo ebhuti sikhona usihlolele siyaphila ninjani impilo ebhuti siyaphila madoda hayi impela baba lo ngibona ngathi sengiqhwalile ngiyakubona bhuti leso bese ngasinjena sengifaka imabulo mara ayikho into ongayenza emhlabeni ebhuti into zasemhlabeni ngoba ngisengathatha inkosikazi hawu bhuti ngisengathatha inkosikazi yende kahle bhuti umuzi wami wona lo ngiyajabula la inkosikazi wami ulamayela simawele thina nayo neluwele na usele usele intombi yakhe laliwele bafe bonke badali bethu babe wafa make wafa hawu bekude lamayini lokubona ngihlupheka lo bengikhuluma ngenhliziyo ebhuti ukukhuluma kwami ngenhliziyo libalisa uma nibalisa kuthiwa ukuthi vela nemali yokuhamba ayikho kathiwa ukuthi ayikho futhi into engingayenza kude bhuti manje ke bhuti wena awuhamba usakhumbule emuva uyakwata awusabuyi isikhathi bese side isikhathi bese side
uma ngizokhuluma ngoba ngahamba ngamagwentreka. Yes. Ya ngithi lokho baba ngesikhathi Ngahamba ngamagwentreka kudala. hey bhuti Manje Ngisho 44 years. Kwafika ukulo ngathi kuphuma uMandela ejele. Silapha siyakha lo mgwaqo oconcrete. hey bhuti Kwathothi manje basokuphela umgwaqo oconcrete. Kwathothi vele imali bengasekho. Okay. Basidiliza. Emsebenzi ngathi ukuthi imali ayisekho. hey bhuti awunamntwana Haya, umntwana engane yami ekhona yodwa yentombazana. Yilapha iyadayisa. khona la Ya. Nginayo ngathola ingane eyodwa yentombazana bathi uSindi igama layo. hey bhuti ngiyabonga mina sengaba na 11 abantwana 11 abantwana. intombi ithi 7 Hawu. bafana bayi4 Hawu. batukulu bafika ku15 so ke bhuti bayawara sikhona kuyawara Yeah. nasiwarile Yeah. besiwara ukuthi siyoze sikuthola inini sesufile bhuti ukuthi uyaphila asikwadi njengoba sesikuthole so wena Yeah. sesi free angeke sikhohle bhuti uma sikubona so siyajabula manje Yeah. sesibona ukuthi ungibaba ngoba i-first born ekhaya Yeah. sibona baba wethu lo muntu nakasihamba bhuti omkhulu Yeah, umkhulu vele. mntwana baba ngiyabonga Yeah. ngibonga kakhulu kakhulu Batshela ukuthi umfowethu senele spread. uHerod. Yeah. Awukalikhohlwa legama bhuti. Yeah, angilikhohlwa umfowethu lona olandela mina. Yimo omdala ekhaya. Lo uSindi lo. Umntwana wakho. Yeah, ingane yami le. uSindi lo. Ngibaba emncane lo. Ngilama yena baba wakho. Ngiyajabula mntwana. Ngihandi lo. Simawele thina Lawa baba sethu wakho. silamala babo wakho. Nayo uneluwele lentombazana lisele leligugile nalo njengayo. Uselo lo lotalwa naye. Wena unamntwana? Nginabo. Unabantwana abathathu. Yeah. Bengithi mhlambe walimala emoyeni. Kuthi mhlambe ekhaya khona lokukwatisa ngathi. Ayike ngithi ngakwata ngizonde ekhaya. Ekhaya kusekhaya. Ngiyamtshela nami Maye mina angifuni Sikoni. ukuhlala nomuntu Into mina- engazi ekhaya lakhe. Lengikubuta yona njengamkhula wami. Ngiyabona ninemntwana ungaka. Ngiyabona nawe sithi isikhathi uhlale nobhuti wethu. Yeah. Mara wangafisi ukuthi Sambo asibeke imali manje ufuna kubona umndeni wakho. Bengifisa athi yena ufuna ukwakha kuqala umndeni wakhe mkhulu bese sihamba ahambe nami siyondanda siye nespray kubhuti wakhe. La wena njengamake bekufanele ngabe wena bekumkhuthata njengeminyaka lengaka kube bhuti shonile shothi ngawe umngcwabo wethu. Angithi manje ngiyamtshela akanginika amagama. Hayi mabe simtshela nami bese ngize ngicabanga ukukhumbula ekhaya. Sithi mesimbuza ukuthi akasitshela ukuthi ibo banike list amagama ngoba ithomba kanazo. Mina ngithi mhlambe njoba engafuni ukuthi sihambe siye ekhaya ngicabanga ukuthi unomfazi. Akamfati nethi maka ngithi nakunemfati wena ngawu ufostele ukuthi Sambo ngifuna sihambe ngobona la kuphuma khona. Yeah. Into lenkulu ngawuyende loyo Sikoni mara ngoba sesimtholile bhuti ngakuqolela. Hayi ngihlale ngisho kuye anganginaki athi ngifuna ukuthi ngakhe indlu bazofikela khona. Musu uyahola impesheni Soba akahola. lana uyahola. Manje inkinga yiku. Uyabeka imali emateksi manje ngakuthola la kubeke nasport afike nasport ekhaya uyakwata akakusuka amncane. Siyahola sobabili. Oyish nayo imali niyayibulala musa. Marekani ufuna kuwe. Siyathanda manje uyo ngafuni kunginika indlela. But namhla kuse sesikhona sina bomfowini. Yeah. Sitokuqela ukuthi noma ngabe batali bethu bahambile ekhaya bomake bakamadosela bahambe bonke. Yeah. Sitokubona ukuthi uyasithanza semndeni wakho. Yeah. Sitobona nalo mntwana wakho. Nalo mntwana ayobona nabantu bonakabo. Mara umhle ngoba Sam. Lokhu Sikoni ngiyakuqolela mara iphutha libe kuwe njengamake. Bomalume emndenini wamake uphele wonke bakamadosela kusale thina. Yeah. Kunjalo phela nasenhletweni yakho uvela uthi lo muntu la kana bantu. Noma bongasathi mhlambe ngithi ukumba uthi dobhele sikhona simndeni. Sibonga ukuthi namhla bhuti simtholile simthola una umndeni.
namuhle indlela Siguni ukuthi usifune ukuthi lo sisuke nasiphothi sitofika la. Nawe ufuna usukume. Nyalo chance ukuthi nihambe nani. Nobona nemndeni ekhaya. Ngiyabonga kakhulu khona bengicabanga ngezinye indlela mangicabanga ngezinye indlela bengazi ukuthi ngizwe emzimbeni wethu vela bakithi abasekho. Kwathi manje uma sokufika isikhathi uNkulunkulu akushayile uyashayeka bese uyalimala. Mina ngibonga kakhulu ukuthi nani nifikile. Ngoba bengicabanga ukuthi vele nelespreading zoya. Kwathi vese ngiyabambeka lo ngibambekile ngila. Ukuhola angihola ngakudala. Kuhola ugogo ahola imali yokugula. Abakubo baphelile bonke. Uma ngikhuluma ngalo. Uma nje nami ubaba nomama basekho siyafana mina naye. Shothi siyintanda nathi nasobabili. Bengeke ngimlahle, ngizamlahlela bani? Lo. Hayi mina into engikhalisayo ngikhaliswa injabulo yokuthi namhlanje nami sengibabonile uanti nobaba omncane. Ebengingazi noma ngelinye ilanga ngiyoke ngibabone yini. Ngoba bengihlezi ngithi mengabe sikhuluma nobaba ayi baba ayishaya indiva lento singabe sisazi noma uyasaba khona akwenze ekhaya anti noma kwenzakalani singazi ukuthi indlela nahamba ngayo. Ngoba noma sasithi asibekeni imali sizohambana sizohamba sifuna. Ayi angakhombisa ukuba umuntu othandayo ukuthi sambathe naye mina ngiyohamba mhla ngathola impesheni. Eseyitholile impesheni anti ngimsithi angithi mina ma ayi azameni ke nathi ukuthi sitholeni ukukhumbula bengihlezi ngisho impela kuma. Ngithi athuma kodwa ngoba akafuni ukusitshela amagama abantu bakubo sizokwenza njani. Ayi ngithi hayi sotshontsha isithombe sakhe umbuzi lokumbuza noma engakutshela oyedwa ke. Ngiyabonga ngiyajabula nje futhi ukuthi namhlanje ngazi ukuthi nami senginalo ikhaya. Sengizobona ekhaya ngihlangane noanti nabo nje bonke abasaphila. Ngiyakubonga lokusho angikusolo wena. Vela mdalo wakhe ngabanga kunika indlela kude loku utokwenda. Kunemndeni omkhulu kakhulu lo babelo. Nyalo. Sekufuna noma ngajika wena kufuna ufone uze ufika lekithi. Ngani sowusibonile? Senginibonile. Ngoba yena nyalo ubona ngoba sikhamukena Khumbul'ekhaya. Sitawusena sisuka la sithi ngibabonile ngofunana. Ngiyofuna ngoba bayatile la. Ya ngiyaxolela mkhula wami lokukhona sibambaneni. Siyindo yinye. So mina ngiba ukuthi le family body njengomuntu omkhulu asingaqedzi ukuhlangana futhi sinetimoto ekhaya. So ke la sitofika mara sifuna ukuthi nofika le sende yini iphathi. Yokuthi sihlangane buka mntwana bethu umshe esithubeni kube kufa wena bathi bekade athi kuphi family yakubo. Bengekayadi family bafuna hlupheke. Namhla kumakholo makubamangala abanye bajabule ukuthi kanti umuntu sisiwe edwana unebantu babona sikhona. So the 44 I'm sure 44 years. Unyamalele ekhaya. Namuhla kube ukuthi nithathe sinqumo sokuthi siyasuka sohlangana family. Angeke ukhona ukuthi ukuthwala umthwalo ukuthwela suthule. Funa silekelelana. Likhala sekhaya lifile. So kuyamangalisa bhuti makwendeka so. Ngiyaqela bhuti. Noma ngabe ugwade njani. Tshintsha into bhuti. Tende tube ngqono. Sifikela bhuti asatsanzi. Sibhlungu enhlekweni sinzekile. La bengihlala nabo laba. Umama hambile emapulazini basebancane. Athi mama kuthalo baphekele ukudla. Ngahamba ngodobe inhlanzi emfuleni. Ngizoyipheka iphala ngiphakela abantwana. Abahamba bafuna amatabatlo namabhanana emapulazini. Manje umama lo ngamfikana abantwana. Abafana umfana omdala washona badulindelana. Kube intombazana abadu Esther. Lengayilande egoli ngizoyingoba la. Ulindelana ngamisa kubo gogo. Manje ngoba nifikile. Kufuna ngicina indolo. Ukuthi uNkulunkulu abe nani njalo. Nibe senitshela nabazukulu bonke. La bakhona abantwana benu. Kodwa asimbonile baba omkhulu. Ukhona. Mama nami ngiyayibongela. Ngiyabonga kakhulu isifiso sami. Sithi namuhla ngoba sihlangene asibeni munye. Simpilo uqhubeke phambili. Ngiyabonga bhuti wami. Sangcwaba abatali bakho ungekho.
sithathe emsebenzi wakho kanti ungwelo umzala nawe sikole ngiyabonga wena ngabe nguwe makoti lomkhulu ngawe uhleli lapha eceleni lapha khasi ukushona bobabe namake ngoba ngumakoti omkhulu wena ngiyabonga sesiyava ngisintena ngichamuka la ngithi ha noma bathi bafana le nguye lo ubesabethela ukhuthele kubesabethela amahoka umsebenzi wakhe nasekhaya bekenda wona lelo hambo lethu lelo angeke ngilikhohle kakhulu nabasikholo sibhoda ngamanga lesawo sesiyaba ufike nini ngoba semgcine base Bad Plus ba nasibona kwaZulu Natal ngathi mina lapha sesiye kufeni la kodwa uma sifika mnakethu uyaphila unebantu labamsingathi lemakholwane bakhe bala eBackville ngithi sibafisa lokuhle abantu balenzayo ukuthi banebunye babothi asithole emshangana ubuyaphi ishangana manje bambamba njengabo bakwathi ukubambana uNkulunkulu akahlale kulenza ababusise ngiyabonga kakhulu lelithuba kulithola lesimo lesingimthola ngiso sikahle nethi sengiyambona ukuthi sewukhulile make nababe kube bebakhona angathi namuhla ukuthi bekade ofika ekhaya bahlaba inkomo konke lokhu bengisukukhalela ngikukhalela kakhulu ukuthi ngimthole namhla ngiyajabula bhuti wami ngimtholile nemndeni wakhe sijabule kakhulu semndeni wakaSambu ndisake sterek namhla eshakumakoni wami nimkumile ngiyayibongela mina ngoba sele bafikile la kule ndawo bengashoshwa kanye ngibhekele imoto ethi imoto kumbe zamaphoyisa ukuthi sizoboshwa kule ndawo bari uNkulunkulu angihawukela uma ngihamba endleleni enzima namhlanje injabulo yami ibe inkulu intokozo enginayo ngokubona ukuthi nami ngisenabo abazali angisenandaba ngixolisile umoya ngokuthi ugoga ngisambonanga umkhulu angisambonanga kodwa labe ngibabonile nabo kimi baseyabazali ngiyathemba futhi ukuthi ngendlela engijabule ngayo ngizoba right kuko konke ukuxakeka nenkinga ebezikhona ngithemba ukuthi kuzoba right njengoba sijabule sonke nobaba ngoba naye ubaba behleze eshunqisa impepha kulezi insuku kusho ukuthi bekukhona bekumtshela pha uthi mombuza athi hayi yashunqiselala yashunqisa evuka ethi ukhuluma nabakubo yize yena-ke bengafuni ukusitshela amagama singazi ukuthi yina bekusaba size siyitshela kona njengoba besike sasho ukuthi hayi mhlampe washiya umakoti ekhaya noma wakhona okubo okurong kodwa sithokozile ukuthi hayi wahamba nje ngoba ehambe ngokomsebenzi ngabe sengiyitshela ukuthi ubaba mhlampe seyozadlula emhlabeni adlule asiwazi umndeni wakhe siyingcwabela sodwa kodwa namhlanje hayi utholakele siyabonga sibonga kakhulu siyambonga uThixo akehlulwa ilutho Kwazi kwangijabulisa ukubona ukuthi umama Eni ugcine etholana nomfowabo emva kweminyaka eminingi kangaka. Siyathemba ukuthi bazokwazisana njengomndeni bangaphinde futhi balahlekelane. Sithi ukuthula nothando ekhaya. Endabeni emfushane kwabalahlekile kuleli sonto sihlangana noKhethiwe Mkhize wakwaCaluza eMgungundlovu owasibhalela ecala simsize simfundisa umama wakhe uthule bona Linet Ngcobo. Igama lami nguKhethiwe wakaMkhize. Ngihlala eMaritzburg endaweni yaseCaluza eDambula. Ngihlala nezingane zami ezu4. Ngibhalele kaKhumbul'ekhaya ngoba ngicela uKhumbul'ekhaya ungisize ungifundise uma wami uLinet Thulebona Ngcobo. Wasengonyameni. Ukugcina kwakhe uma ukufika la wagcina ezwe emngcwabeni kaBaba efika nathi sibancane ubaba ubheke kwakhe Alfred Mkhize. Emva kwaloko wahamba wathi usayofuna umsebenzi. Angazanga ukuthi kwenzakalani ke emva kwaloko ngoba kwabo kunyamalala kwakhe. Ubaba washona ngesikhathi sodlame. Wanyamalala ubaba engazi ukuthi washo uye ngakuphi wagcina setholakala emakhazeni. Mina ngangade ngihlala noma nobaba. Ubaba obesebenza empangini ngesikhathi engakashoni. Uma asukeke evakashe kubo eNgonyameni. Uma esuke eNgonyameni
bese ethi uzobheka ubaba ngoba elekethu yamfonela kamtholi mayifika la afike ezokuthiwa sekeshonile ubaba kungiphatha kabuhlungu kakhulu ngoba kade ngisakhula nje bengimkwatele kakhulu ngithi noma ngabe kuthiwa ngiyahlangana naye mhlambe ngingalwa naye kodwa manje ngoba sengikhulile sengamkele sengi-right noma ngaqhamuka sengi-right sengimxolele kuphela nje sengifuna ukwazi umndeni wakhe nanokuthi-ke wahambelana kuye kufika usizi kuwukuthi uma kwenzeka into ngithi mhlambe kube khona uma ngabe kungcono mhlambe ngabe yena uyangisiza kule nkinga enginayo manje kodwa-ke ngibuye ngiziduduze ngithi akuselutho ngoba abantwana bami bakhona ibona abangiduduzayo kunzima ukuphila ngaphandle komzali akumnandi kunzima ngempela ukuphila ngaphandle komzali kodwa-ke sengize ngakhula sengiyakwazi ukuzimela kodwa ngicela yena nje ukuthi akhumbule ukuthi washiya abantwana ngiyafisa ukumbona ngithola uthando lukamama ngoba ngilazi Linet Thulebone Ngcobo la ukhona ngithi ngiyakufuna ngicela noma ngabe uyangibona yimini ukhethiwe wakamkhize ingane yakho owayithola eMaritzburg ubaba ubheko kwakhe Mkhize la ukhona ngiyacela ukuba ukhumbule ukuthi washiya umntwana washiya ingane ezimbili ukhethiwe noSizwe ngiyafisa sakho ubudlelwane phakathi kamama nengane ngiyafisa ukuthola uthando lwakho angikudinelwe ngiyakuthanda ngicela nomphakathi ongabe uyamazi noma ngabe yihlobo zakhe noma ngabe akasekho yena ngicela ukuba zivele ngiyafisa nje ukwazi umndeni wakhe Mukela thandeka uma ungaba nolwazi nokuthi kwenzekani kuThulebona Linet Ngcobo sicela sithumele SMS ku 42988 khumbula ukuthi SMS ngayinye izokubizwa 150 uzungakhohlwa ke mbukela ukuthi ungakwazi ukuzivakashela ku website yethu kanti ikheli lethu lithi www.khumbul'ekhaya.net.za siphinde sitholakale futhi kuzo zonke izinkundla zokuxhumana Facebook kanye na ku Twitter Bukela mathandekayo sesifikile futhi leso sikhathi sokuthi ngikufundele enye izincwadi ezivela kini khumbula ukuthi silapha ukuzosiza wena uma usinika zonke imfanelo zale hlobo ongathanda sikusize uxhumane nazo eksihla ifunda ngalendlela Dear Khumbul'ekhaya ndingunontobeko Sisulu Xhathisa wasemdantsane township ndizalwa noNokthula nomluleki Sisulu ongasekhoyo Sizalwa nguNokzola Sisulu ongasekhoyo eOrlando East eSoweto. Ndicela ukufundiswa udadewethu uNokthula endamgqibela ngo1992 ehlala eMlamlankunzi kwa439 Colyard notata uNyawuza wakuGatyana. uNokthula wazalwa ngo1952. Ndizamile ukumfuna amaxesha amaninzi. Ndaza ngo2015 ndacela umtshana wam uThandi ukuba aye phaya kwaNyawuza ukuba samgqibela ehlala naye. Umtshana wam wandinika icontact number kaNyawuza ndamfonela wathi bohlukana kanti akamazi ukuthi ukuphi. Ke ngoku ndiye ndabona ukuba mandibhalele kwaKhumbul'ekhaya ndicele uncedo. Ndim ozithobayo unontobeko Sisulu Xhathisa emdantsane. Mukela thandeka uma ngaba nosizo ekutholeni uNokthula Sisulu sithumela ifax ko86 511 7440 futhi ungasithumela i-email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za ungaphinde futhi usithumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbul'ekhaya Private Bag X345 Melville 2109 Ukutlwane Modise ibhunge elisencane kakhulu elikhuliswa ugogo walo endaweni yase-Orange Farm. Unesifiso ke manje sokwazana nobaba wakhe ake sizibonele udaba lwakhe kabanzi. Lebitso la ka ke Kutlwano Offense Modise. Ke dula mo Orange Farm Extension 2. Ke dula le nkgono wa ka le mangwane then le ngwano o nlatelang ka mo morago wa Yesu wa moshimane. Ke ngwaletse Khumbul'ekhaya ke batla o tseba ntate wa ka. Lebitso la ntate ke Josiah More.
Moa ka ntjwetsa o re ntate wa ka o ile a tsamaya santsane ke le monyane a tsamaya na go ile mo sheba mo na dula teng la pele a zanga mo thola ba re ne ba dula ko Pitori ko Garanku ena ke a ke ntseba hantle gore ke motho o jwang mara moa ka ile a nqoqela ka yona ntjwetsa gore yena ke motho ko quiet nje ka re futse yena ke motho o sa rateng dintho tse out of order nje ke motho straight o utlwana ntho tse straight mara no ne ke sa understand gore jaanong o tla tsamaye a nsie o ile wa etsahalang hantlentle mo ae situation ne se dintho ne di sa tsamaya hantle koba ne ke udiswa ke nkgono a le-one mo a ka le ene ne le motho e leng o dula tsamaya ka mosebetsi o thuthotse mosebetsi ka bo North West o gona ko Limpopo ne se motho o dulang a le around so motho ke o tseng haholo ke motseba ke nkgono wa ka o mme re itrea ke nna first born then o bolatela o mongwe re thebile moshimane be qena ka wa ngwanyana bona ba tseba bo ntate ba bona ebile ba dula ba tšhakelana le bo ntate ba bona yena wa moshimane ka bona last born yena o dula le ntate wa hae nna so ke sala mo ona se nka se etsang a e ntshware sharp ka bone a ke tsebe antle o tshwalo a ke itsebe gore ke mang ke tswa kae antlentle ba sa tsebe ntate wa ka ke ntho e nngwe e sa ntshwareng sharp moeng a ke tsebe gore if a ka reacta hampe a ke mmona gore e tla ba tabeng ka etsang jwang eo nka rata mo jwetsa sona kore a be teng mo bophelong ba ka from now on go utlwane re dule re le nje close to each other ba se ka hlola re lahlelana ukutlwane wahlukana nobaba wakhe nezinyanga ezintathu nje kuphela kulolu hambo lisuke Orange Farm eGoli silibhekise eRoodeport khona lapha eGoli asibone ukuthi uyakwazi yini ukuhlangana nobaba wakhe ke tshabang gore o ska fihla o ba le misunderstanding nyana o sa utlwane ke thabela fela ka thola ntate wa ka e be go utlwana na le ena ke sona seo se nthabisang Dumelang. No kopa ho botsa gore nka mothola ntate Josiah mo. Le mmatlela. Ona ka lebitso ke Kutlwano offense. Di sene ke tlo batla ho kopana le ena. Wa utlile le di-camera? Ke bona ba nthusitseng gore ke fihle mo. Okay. A se Khumbul'ekhaya? Ke yona. Hawu. Wa tla le Khumbul'ekhaya wena? E botse ke. Ya e botse. Ke ikutlwa ke le wa re tinyana je ke tshuile ebile ka bona ke tsebe no keng se se tlo etsahalang le kae Alright go ya teng kana ke offense ya ka ntse le ka offense ka re na sele ke bolela mama go gore ke fudigile ko Zirasti le go Pretoria re sana re nna mo Joburg since then no communication na sa ne re dula ko Soweto ko Central sa le ntse re dula teng ya go Jabavu re tluile ko teng re ya ntluile re ya rekisiwa re ya Orange Farm re tluile ka 08 o ka yena mama gore
ke mosile ko range farm so So le dula ko range farm. re dula range farm Okay. No, now I've always wondered gore le ko kae because now anyway sale ke ya jaba go khale sa tse le dula Pretoria. That's why I couldn't even locate gore le ko kae go jala. And there was a stage mono tshwantse re kopane ko Joburg. Ko Market Street ina tsentse case ya maintenance a ba satle. Nna ke ile ena ba satle ko court. o la ntjotsa gore le maintenance la wila vela manja zangu sa tlholo patala le maintenance. Yeah, because ke nyaka tswa go mmerekong, that's why. Oh. So ke ona mo re dulang mo gone yana ke mo gae. Okay, se le dule Yeah, since re move from Pretoria to mo. Nne ke re ke batla fela o tseba ke thabelo o tseba wan sale ntse ke gola ke sa tsebe. Yeah, sale go phina le monyane vele le mokana nya. Ano ntune sa ntshwara ntlo ke hola mo pela bana ba ba ntse ba bua ka bontoto wa bona nna wa ka ke mtsebe le bona bana lo tsamaya ka di weekend to school le days ba ba ilo tshakela bo bontoto wa bona ke phela ke dutse le nkgono le ena ntjwetsa gore a tsebo a ka nthusa jwang go ko thola nkgono ko fe mama ge jwa. Okay. Yaanong ke ena motho ne ke tlhola ke na le ena sale ke ena motho o tshwana le go nkgodisitse ka bane mo a kana dula tsamaya na sa dule one place na nsia le ena ga ka go tlogele e yona nno ntse itse ba nna ke kgaogane le mama gago wa itse gore batho ba na le gore ba utlwana ba kgaogane so re kgaogane le mama gago and then ena itsela tsela gage le nna ka itsela tsela ne kopa go tsantatore anong a o qeta go kgaogana le mme wa ka zangwe o sa zama mibu ba o phela le nna ko o nke o wa bona le ke se motho tsa ko bolele nna I always wanted you but yaanong ka gore ke ne ke palela ko go locata mama gago I couldn't find you. I always wanted you. I got la tshebana le bana ba ka ba bang ba bua buta go nna ka even today ke na le bona we phone each other every day ke a go ba bona and all that. Ko na ku wa ntse o tseba gona le ngwana moshimano o sa morning gafetsa ne ikutlwa jwang je ko ke eng sono o senana jo a ke tsure nka itlhalosa yang because honestly it feels like o ka re o sideline ngwana mo o ka re mo latlhile because you can do something for bana ba bang ba o mong ena o ntse o itse re teng but o sa mo etsetse it hurts kana pele ko sekolong ne ke utlwa botlhoko wane nako nngwe o tla fitlhela ba batla di-parents meeting wa ba batla motswadi for something na le ntho e etsalang ko sekolong ba batla batswadi e tla be le nna mo ga bana ba bang ba ke sa tla le motswadi ka ba ne le motho a ke go ne le motho dula tsamaya ja o yo ko North West kwa sa wa tseba o rutlile mo distance a tsebe ke nkgono tsebang ka le no ayo ko ke msila se ko ntlu na se but yena o dula full time go range farm na o teng ona tse sa dula range farm ke dula long khona no khono ne ona sa khono ga ka dula ntsa atla sekolo no I know it's very difficult and as a boy you definitely need a father figure mo phelong ba gago because you really need guidance and tate go le ngwana moshimane. It's not enough for godisiwe ke mama ga fela. I know it's very difficult and it's a very much unacceptable situation. I feel very bad for you had to go through that situation le mama ga go le wena o le one. But that will all change now since we've met yan. Well, we don't na party aga and then I'll surely make sure that I take good care of you. Yaka any parent must do to a son or to any child. And you'll be able to visit me and then le nna go batla ke nne ke tla ke tlo go checka ke go sekolong ke bone how are you progressing all the things that a parent needs to do mo ngwaneng you'll now get them. I always wanted to go be bophelo bo bo right but my love to you will never change. It hasn't changed. In actual fact it will be more now since I have you now physically. No one can influence me otherwise towards you. I'm really grateful. Come home to accept. I feel that they played a very important part in your life. And I really need to thank them for bringing you up to this level. Because really I have to appreciate in Tiba and saying it's very big.
it's not easy go godisa ngwana ntata ga se yo le sa itsuru kuka. It's not easy. So from now onwards, now I will take it from there. Ke tlo etsa matsapa hore ke ye le go bona, go visita, ke bue le bona, and then I see gore ke ba re lebogo yang, and then take it from there lo. Oh, a thabela utlwa se wa le jwalo I really appreciate ke leboga modimo gore go kreile na. Yeah, that's very very important. Yeah, Erico go bitsa mane ha o mo. O tseba mama gagwe and all that. O tseba history behind the whole thing. Okay. I kutlwa ke thabile haholo jaaka ang amogetse so fila mofutho wa family ne ntse ke batla go lo etseba ke thabile haholo ke bathotse. Okay. Ke mona ke duplicate ya motho go bone fela go botsa molore ai no ka re go na le stlogolo se re sa sitseng. Okay. No, we welcome him with both hands. I mean, Kik is part of us. You've come home and we are happy that you khatile mabu. You know, this place, I don't have words to describe it, but you could feel you are empty. There's a child that is missing in your heart, and also it was very sad. The pain, I don't know, and I wouldn't even be able to help or assist him because I couldn't locate him. So now that I found him, that space, I'm happy to start there. First thing I can mona someone to kutlwile ke tshoha ho le ke ipotsa ga o tlong amogela motho ka pajwana ma ke thabela fela ang amogetse ka moka matso a mofuthu ntho e ne ke batla o phile di karabo kaofela tseo tse ntse ke di batla ke itholetse tsona. Ukutlwana usehambe ibanga elide ngaphandle kwesiqu somuntu wesilisa empilweni yakhe. Sithemba ukuthi ubaba wakhe angaba yile ndoda ayidingayo, indoda eqotho nenonembeza futhi elazisayo igazi layo. Na ungaba sithubeni lokuhlangana nalowo wakini mbukeli ondukela kudala uma nje ungabhandaba yakho phansi ithumele ngefax ko86 511 7440 ngasithumele ne-email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za ungaphinde futhi usithume incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbul'ekhaya, Private Bag X345 Melville 2109. Kwabalahlekile kuleli sonto sivula ngogogwane Margaret Mahlangu wasesiyabuswa ufuna umfo wabo sisithombeni uLucas Mbese Masombuka wanyamalala ngo1999 akwazi ukuthi washo naphi. uRayisibe Ana Muruane osesithombeni ufuna udadewabo uMariam Ouma Khatide wanyamalala ngo1998 sola sengathi usePretoria emaplotini. Kuthi uNonhlanhla Vezi waseDurban afuna indodana yakhe sisithombeni uSabelo Vezi owayedume ngo Stress Phelisa owanyamalala kudala. uZandile Kunene waseLady Smith osisithombeni ucela ukufunisa umfo wabo uphiwe okuhle Lucas Kunene owanyamalala ngo1995 akwazi ukuthi washo naphi. Kanti uNkosinathi Mbatha waseNkandla osisithombeni ufuna umama wakhe uZodwa Ngcobo owanyamalala ngo94 eya ePietermaritzburg. Zodwa Ngcobo zikhala ngawe ingane. Nangu uNonhlanhla Nontsikelelo Dunjani waseSoweto ufuna baba wakhe uJabulane Khulu waseMkhomazi agcina naye kudala eOrange Farm. Umndeni wakwaLekalakala eRustenburg ucela ukufuniswa lona usesithombeni uTheke Shadrack Lekalakala owanyamalala ngo1986 ePretoria eyofuna umsebenzi. Kuthi uRikena Mhlanga wasethula Mahashe osesithombeni afuna umama wakhe uAdele Nkwanyabe Shivambo waseMozambique owanyamalala ngo1991 sola sengathi useLimpopo. uJabulane Ndaba waseLady Smith ufuna ubaba wakhe osesithombeni uJeffrey Maquza Ndaba owanyamalala ngo93 ngesikhathi sodlame. Kanti lapha esithombeni sinonkosi Ngiphile Hlela waseDavidton ufuna umama wakhe angamazi uNomusa Mpele ozalwa kanye noKholi noThemba. uZanele Tsotetsi wasetsakani ufuna udadewabo osesithombeni
uTiny Caroline Tsotetsi noma Gadebe owanyamalala ngo-1984 akwazi ukuthi wayaphi. Nangu ubaninzi Duna wase-Eastern Cape osesithombeni ufuna umfowabo ubayenzeke Duna owanyamalala ngo-83 sola sengathi use-Worcester. Ukholekile Gladys Mphamo waseSoweto ucela ukufundisa indodakazi yakhe esesithombeni uPhetheni Juliet Magubane wanyamalala ngo-2014 akwazi ukuthi washonaphi. Bese kuthi lapha esithombeni sibe noLfefe Ngonyama waseDuduza ufuna ubaba wakhe uMthetho William Ngonyama wanyamalala ngo-1995 eCape Town efuna umsebenzi. Bukele sivala ngomndeni wakwaSibilwane eMemel ucela ukufuniswa lona usesithombeni uApril Mike Sibilwane wanyamalala ngo-1996 eza ngapha eGoli ezofuna umsebenzi. Okulandelayo kuKhumbul'ekhaya. Funa ubaba wami engamazi. Mina ngazi. Mma. Ngijwakela iJane Face. Hayi. Azinto ezisonke mami. Ifunya kodla unyakotla uvakasha ekukogeni utlotla utlovakasha at any time. Sisiyozama iplan ukuthi sifurome dina siwakhele ikamura sithi nali ikamura la katebulu. Ayike mbukeli uma sesifike emaphetheleni nohlelo lethu sesilivala mangithi ngithathe leli thuba ngikufisela ukuthi uhlale njalo uvuselekile emzimbeni nasemoyeni. Size sihlangane futhi ngesonto elizayo ngesikhathi esifana khona lapha SABC 1 qaphambili wakho uMzansi for sure nisale kahle. Ezihlobo nabangani ezidukelene abazali bakhalela umntwana wabo asake ithemba uthando nokuzwana ngokuphilisa